ganaouen so bet eskedin gant Nolwenn Le Buet, an avet mat, an ara gant Nivrel, gant Tudel. Ganaouen zo an dragon bien. Also ganaouen neus kanet pa oa lion dija Nolwenn, maison chez neus lavaret eon e oa kanet gant dioblach deus poudlaouen a plouier gatin. Neus bezonch eus o an. Ma Michelet un tamm amzer, ban ar lio un tamm paper, ma komposet c'heurzon evit o tenera. Zuget deus daouzen yaouan, ne ben deus kalonda. Pen des fin de Jean Jollery, evan maroulas digati, o chinchet vras o kavan, ma mère Madeleine, o pisage kavan ken gwen, e valen tam zaouen. Ma mère m'a pesant en clever, de son ambaur et en zaver, ni zisken no barzin ker, eti ar medicine, et ne son den kapab ma mère do soulagi. Meus ket l'affaire médicinette, mais encore d'heure pas délicate, et vel an dragon yaouan, zo ed en Italie. O ran a rei ma halon, ma te ket var e giz. Ma mère er vroman zo potret, a zo ken koul sa dragonet, choiset un an deus outet, a vo do faltazi, ne ket a our nagachan, vanko de gontanti. Meus ket a faire potret d'erman, na da gao d'arran. An ini neus komanset e da d'an finissa, me choise kemerinen de vezo, hez d'un dam chagrinan. Ma mère, quand er sous ezet, wil ran ar trompet ken abret, no peus ken met pems e gloa, o iniz o c'hwezet, me gavet in e vagen, ur verfura parfait. Maman m'a peus un tamm son chemin, oui, oa trompet d'ar mem ez oa, no poa ken met pems e gloa, o ini oa c'hwezet, pa peus rentreignet mazad da zon do kemeret. Leus kom bremañ an diskourioù, a dern da skriv a lizerioù, da gaz an dragon yaouan, zo ed an Itali, da gaz an dragon yaouan dan da ger da zimi. Na pen kon souet in ar c'hangwen, zo roed an dragon dan da ger da zimizi, dan da ger da zimi de vadalem a de dragon bihan.